हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तमो में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambulu vinaka. Sei koe ungo na Vakaleleka ni nonda itukutu koe na mbongi endindai. Esa pakatanga utoka na vitalo noa membaleta na kera musuki sombu na isa wendo lavaki membaleta na lisi takiningele. Ngome pakani laurai ni mbuturara ni tetei endo na ngauni sala e rao ni bukea na rao kapa ilabu ni nonda mata ni tu. Me pakani sama ilulunga na pinga rabia na sarabanua. E pakanda itaka o na Prime Minister Borrenge mbani marama ni sa pakanda borritiko na tubutuba membaleta na tikino ngo. E sa pakasalataki na tamatataka ningele itau kei kene ministry ningele e na buku ni tikino ngo o ya na kena musuki na lisi kei na wase ni vei tiki ningele. E sanga ni rawa ni bakabuna na tete ni mate na COVID-19 na kena ngole tiko mai kina nonda panua na wanga ni usaka ko. Ngona bibaganda itaki mai wana minista ni mbula buni wa iframe onge nembete katukuna ni rabaganda kebe wa binaka todoko na wanga kede sara erangole tiko mai kina nonda panua o kakina na wanga erangole mai na bi mate ni tu e beito bituko kina na mate ngona COVID-19 tukuna onge nembete ni bakatambu ibeir na kaimu ni wanga mera sombu mai kibonua ia keba kai rangandreba mera sombu mai erna lako duruma taumanda e tini kebana singa ni nonra bakatiki taki. Tukuna ni songo ni mbangi na nonda panua ni na sanga ni bakalu tumisara bakalebu na tumbu e labaki mai na bimbangi bakambimbi e na ngaunan rendre ongo. Tukuna presidente ni songo ni mbangi e na nonda panua o South Minan ni rato daga tiko Vakaleleka ke na Reserve Bank pakatelanga kina na ministry ni veka bo ilabo e na kena reidi na tikino ngo e kuria ni na tomana tingana bimbange na nonra buke na leo ni panua e na ngaunan rendre so tabitiko membaleta na COVID-19. Kinangito, sa pakandita ko paulan rani sunukula na daurabo undang gitu le abitu e na nonda panua ni na sianga ni tiki ni sotsota ni skipa cup e na mbakiongo e tuku na daurabo ni raongo ni dengu na buku ni maboa e tiku boa mai na gitu le abitu sa oti e kuria ni bebu gitu ngai na timi ni mate ivalu e na buku ni sotsota e na rugby union e suba e na buku ni sotsota ni skipa cup suba e na sota ke na timi ni Nandi e na rara na Prince Charles e na tolu na kaloko e na pakarawa yongo. Mai dhabe kiri na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri e rano na semana steseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni vakadhingu vinaka. Hi, I'm Ini from Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.